Naam, ngarimushi leo ni kwesi. Kwezi watukufu majurnalisti bukayao dora mparangan wakomori haujimlifo hao rwajunda wa mbonze rwajunda mundani kwezi wajimli tukufu za hanyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mparani banu leo siku wa leo ya hoa tarehe 20 fukari ya mwezi wa Novemba mwaka 2025 baada ya ramonesani ya ukaya rihimi hakodwa ndaru rihimi heze roho rihimi heze mvu ili risane erwanie daula ikao itendeziwa ngelisi wao na mheshimiwa hafadhahullah al-Imam Azan Uthman sini mwao uongozi ne kalam ya hema nyanyasi manzani watu jana, manzani watu leo, manzani watu mao Nur el-Fatru Azan Uthman fadhahullah wa rahu wa rahmatullahi. Imparani van leo harmama dendar zilo muhimu wakaya onge lazimorizi kome et surtout ripare daula wa jusezi twa ripare daula wazifikiri nana ripare no wanansi au kaya banu daula kwa na ujua wafanyeza hao o wanansi wadaze wararilwa wafika fubiti adali ripara ni banu rijerongo hele suala la hele shirika wakayao takriban asina mezminane imaraia kwa tsuhunde shwala vimwa hunde normale leda hoilo nano wanro hazi wakaya wanro wakangwa unafamii wazile lao kwa tsugunda za haki za hao nando husu ledaho la onikor daula onikor jwa kaya ilone le shirika la lazimu liwagize tsohole leonga dora timiza harma mwaha amezi shirika hili ledaho hilo kalitu komande tsohole o wanrohazi kwa tsuliwa wenge likahanzari njie mbavu likomele suala hilo haukaya iyo tamu ilo nziro irema wanansi dua lazimu waunde tsohole wanansi nana wala wanro hazi bukaya kwa tsunda za haki za hapa habili garjonji harme service inoramba au service de prix haukaya ngaro nauze juhudi zifanywa ni daula ni serikali simobirilizi wa waziri wa mali ili hausahilisha mabahazazi ezijirio hindini kaiparisao ya ukaya imaraia tujuru ngwatingo henda na ulila ya husuze prix hamwiso ngarijo komea wanu wakayao jana wakaya harwezi leo kwa wati wabanda yao kimoni ujirana maupoza ya hezi ya urema wanu walio nabwardi mwanzo wa jihada yo kaya mwanzo wa jihad miserikali evenge ngamjontize mwana matrezege ya tarajam uhusule suala la onikor mwanama alitam ya jali tsansawe ridunge yabo mwanyasi le roi ya njia armale suala la monsieur service de prix inge hamwiso ya rais ya jaroboye yompando wa mwiso wa musu owandu wakaya o jana wakaya leongwa jirenda maofoza na mwanzo maundu waje mwana matrezege tafadhali. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina shafina maulana Muhammad bin Abdullah watukufu wa Komori mbunga wa direktinu rais wa daula al-Imam Azali hafadhahullah Nur el-Fatru bwana secrétaire général du gouvernement mzazi wa handa wa daula ya Komor nana mujitama wa hensi pia nizu jaidia ni wan Komori aliyo ikinga khair insha Allah taala bil karim lokana rijawani rijeri sherehi mbabe okana banu rijulize wa Komori kabanu karjala horo sisi rimilani mamwazali ni serikali ya hai yatendelewa ni mheshimiwa Nur el-Fatru Azali haudefande ezifaishi hao esofaishi harizambe hadabu na maste yonde namna ya usutenezi shakarte jabantu jerde wandu wala kada jabantu jeri ambiye wandu chando kana sisi ngarvirili ezi hatu
ezifanshi hao ezifanshi hari zambe zikauhe zibadilie zikeje ohusumva wa hele shirika la Onicor kabati mtujua kanga sina miezi 8 leo mwanama literere ya zamba hata jobla basainu kalitsimula na shawiri mwananyasi bwana Elfati Azali wajuha na mwa dola wafanya mshinzi wikawa mshinzi huo nguo haba haino ya uonana na makomersa wa hensinu ili babu he solution ya ukamkomora donda mansole banu ngam amzuhamba abahali samba oyo banu ngetinde razi ya relo nini Elfatiuna limamwazadi ya ukana wapare makomersa ili wahunde shawiri la ushawiri wa Komori ili babu he taratibu babu he lisansi wanikema komersa ili waduna mansohole ili wa Komori wala warmaze tabu za henso hole tabu joka yoku deta ala kulli hali sha sisi ekara ambaze kweli ambangar de wangu sikartu de wangu garaboze kweli ya ukana kistarabu ni kibinadamu ekamno mkodoma na azimungizo na problem ka tushinda usireponde mudi misione shamdu karege shirika ambangule ndeso atajonda basainu wa Komoro lor matabu na harma milioni za wanadamu walo yabo rendo rafanya simwa na wananyasi waika watu wa mali wasaidia le shirika ili nende wandamniza ili ndio taima tsohole ili wa Komoro wajonde taratibu ya munda bataratibu ya epro diloko ili ande tsohole wa Komoro hunde matsohole hata jiro basainu wa komersa wao watu wazema li wankeni kwa jaliwa mapesa hao wananyasi wale ngafanya miezi 6 kwa tuliwa na hiyo ilo kafa abonge ikahuja mangu rijerungoze nze serikali nitukufa aturi ritosa wahunde solution ya ukana runde taratibu ba ngetidabo nishimiwa no Elfati na Imam Azali fadhallah wajua warenda zini ukane makomersa wahunde taratibu ili wahunde zelisansi za wahunde commandement sohole ijokanga sarma problem abonge ngarsao ngarimia hosoni mwa hidabu ni serikali ya hapa wahunde taratibu na siri himili ya uriwani yao wamatajusu kwa bukamu benzi rihunde ze faida wa Komoro ndeze faida wa bukamu benzi bakori zamba kalisha malini kalijaka tiwangu hahujida fiu binafsi shangarda fiu wa Komoro wahunde ze faida abatu ze faida ngwa benzi abonge garsao serikali ya hapa tunaimishi mamazadi wahunde taratibu ya shirika linu au kalindo shirika mdaze la enzi au kalindo shirika ngajoka Mkomori anza tuone kuja sautosha kabisa hana nrovi ya lazima wahunde taratibu rihunde taratibu ya ukana ni shirika linu babu he dalao ya haraka wa Komori wahunde rijikimu si serikali kasi na shirika li reponde uzebezo za daula donc hiyo ni mbabe na kautana njeze ngadoni kwa wananyasi waikangwa taraja mumbabi wadoka na faswana hanasi wataraja mbabi zinongo hizo ili wa Komori warione kama wapinzisha. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Wananyasi watukufu wajihunda wao harimwa zensanansa za huleme magamana watukufu ikao dumwazingara ulamwendo kawaida wa hensi hatu wakati unu mwanama mwalishijimla wa heu unkonti unu ni mwanama trezege wakomi yale suala la Onicor suala Onicor ikao hamade hedi trezege zambabo yawa Komori waridungao warishidiao ngajuka wambakaya eido lando kweli la serikali gilani serikali wali auni hizo kweli ile shirika la Onicor dini shirika la serikali shama ala safishadi dilo na madhamana walio hombani mwa ile shirika linu ikao wodo aende saule shirika lihundu bahati au kale shirika ya kaujani kiwalu imhuwa he daula mshiwa za Asmani
hamfanyilia hidaya ya ukaede enda yafanya ye odi ya hele shirika lile. Ni mudiri uliwa wa hainu wudi afanye odi ya hele shirika la Onicor. Afanye rapport habeshim huwa hedawla. Babo saya hajani kiwa usukari wa hele shirika lile ili yalendese. Abuzo na kanjara behindi yabo haini marauli ikao ngajiunda uharimale shirika linu emudiru wengu zijuo yabo ibaki evaneza jiri hindi Onicor umze serikali karna ujonjia harma balbala ya mahadisi na mambo ulio harme miveri sharijari kansibanu rambiwa Komori ezijirio nezilio yemudiru jimla ikawo dia nikole shirika linu hata mpaka dabaha kataparo mwisharongoa haruma media ya beza jirihindi ni na yabo warumishi wa hele shirika la Onicor wajihundao umharbatu ju ikawo ngo jihundao yabo maison de l'emploi radisa handa za usikuvusha sabili wanje hazini hata busakumeno mweja wadiwa juhende zao abo ilo zahamaji ile alailo ngeladimishi wao rilitata mwendo ndondo rilinanu mwendo ndondo hata owenyi walio hombani mwa hele shirika linu wanisize wa Komori ezajiri manama leheli mwana matrezege ya Zambabo inti ya hatu ile shirika la Onicor ilolika haloche ikawe kakapati nsohole yabongo jokate mashuli hatu kana kafanya yokafanyishia hikma ijili ya serikali wanika lisansi baadhi ya mabahazasi wafanyao umagizo wa henso leinu heze daraja za kihao neze shampa za kihao shaibaki juja ujuzisa enge serikali kwa jakafanya zila Onicor hajo kamruhindi hasala la saya boko gila dimuri linanuwe bana garishia baba hazazi wabokana ngasina mapesa yaliyo harmale shirika linu rajara ambilori ya towe ili jarni konsohole mapesa wori ya toa hata mpaka dabaha ensohole yo kajaji urowo hata ngasina mezi sita ile shirika linu kalitashinda la liva wanrohazi yabwe Komori jo ujuzisa eza jiri hombani mwa hele shirika hindi nga masuala ujuzisa bana yebaye mudiru jimla kajajua kema lila yala mabahazazi hafikiru kaya la mapesa ya serikali yebaye serikali ngojuwao ya ukaema pesa ikao dialadhimishiwa wagizwa nsohole yalatia serikali shala ya wandu nafsia yemu wa hele shirika linu ngufanyo hazi la ine mateknisien wa hele shirika linu yemu wa hele shirika linu ngutuhumu ya ukaya ngabo wandu wakaabo warendale shirika nai halafu ngiharmatabu hivi o wandu ikao wafanya hazi dawana yemudiru woi hata mpaka dabaha ile shirika linu toshinda la wagiza nsohole ntoliva indemnité litoliva salary yebangwa bimisao udiro maisha ikango jimundrao harmensi hatu na mwali suala linu masuala ikao ngareje hiyo mzee serikali yauka Allah balewo nardas kashishi no wanyama washindo wagiza ensoholeinu yija yamlahari mzee serikali katushinda wajiri wagiza ensohole yajaniki wa Komori mzee serikali arambie zajiri wali shirika hili emudiri jimla na rambie zajiri mateknisien wa Onicor ngeladhimu wambiwa Komori zajiri shaketu bidwa ndoda zehena mnayi ikale shirika litulafidi akabala galendo zabi boba agori juju aka ikale shirika lihutwa kafa nwalo yabo shangi ladhimu Komori wajue mane karjar kansibanu rabaka ya ngari vamao
yensi neranya kartu komya masuala yanu gajomkinishiha rende hata daraja ya ukaya akikarishindi ngahunda nungora mbiwa komori hakanga tsongoro ari ya mani mangu refikize matiti. Assalamu alaykum. Voilà, je suis le roi, vous suivez question, il y a un service de أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kwezi watukufu wa Komori ndio harumazen sanata za hoblemengu kwezi mheshimiwa bana rais dawla al-imam Azali Uthman Banaher hafadhahullah kwezi secrétaire général Nur el-Fath zisilamu mlo harumazet sanat sazahu ulemengu na hunudani mwe Komori. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambesenyi wandu mridungawa kamtiwa jeni nas hauka rizamba anro ngamjo urudi rizambe ya ukaishariwe habanu do ujari hifadhi ya daula ya hatu na banu haina mandamu harume malezi ya kidini harume malezi ya shikomo haina mbu hifadhi rongo ya boyo uzihifadhi harumaze njema hazihifadhi harumaze mbizitijoji wangeni wandu mridu ngao mtishangaye baho kangaru hifadhi yo ukartula hasan do defend izo al-imam na secrétaire général wazitende yazijirio harmensi rudir rekebishe ondwa ni kwaze direction nezezomana ekangabo mzima fanya ndongo ichoti ndizori mambi yake yoti ndenzia rejei harmenzia au kamishe duskuru ya mwa daula ya ukekamroni kwa zomana henda hunduye masharutu ya lazimu yafanye hazikatu yaona na rents shamdoti zizingare hata wakati ujaa uzisiwa hajundu katina ya hana babu kajaruma udhomana watukufu besenga mjo haruma maisha ya huwa Komori haukari ono ujuzibamu ye ministri wa hemali haonana ne mabahazazi haruma mitwala na ufikiri holiho ondo mshemezo ushemezi wao ne mabahazazi ne maranya ayauka ngabo uziro harumela duani ngabo uziro harumaze pre yabonge ministri haonana ne mabahazazi haruma mitwala na ufikiri pomvuli wahe daula ne secrétaire général wahe daula ministre des finances harengazma ya ushashiza ila duani yabo lazima yakela duani shashiha ana ezepri zisi abonge banwe daula uyo cheke na ushinda ifanye hazi ye daula uyo cheke na ushinda ifanye hazi au ka emahadisi yao yafanyishiha ye mikataba ifanyiwa zirongozi hisa shasi marainya ngebidio vaturike mavamana haina mri ya zinyarezo mane haki enamne mabahazazi wasamiza ye ministre des finances harumela douane ye ministre des finances ya waishilia ya shashiza zebei de namna vatu simaranya ranzori samize mabahazazi ikamru hanja dukani hahulumbahim hahunruka jahulizi wa kawaida ya lazimu ya hulu bidia jirando gendarmerie hawia pare wa afili hao neza ndongozinu ya wanike mashtaka shansi na ujwa ukaikoni ninje dukani ni hulembahimu si huru namna wakoti ndehedi ya sirikali wahamba ndazenke ikoni na nde sirikali ngendo nani vanu sirikali yonda sisonti pia ho jumla watu sirikali wotimbo sirikali haina mndu na haki ya saidia lefunzela yabo minlo ikoni yekati njaduka ni tulumbanyi njaona masuala ananipare ye daula na nipare e service de prix
niwambie zo ndongozi jiriwe ikoni, niwambie kazi ndongozi ntasima sudaha na mwenterveni. Iyo ndo mkayonro wa hatu sontipi. Hauka ya sirikali wanza. Ya ministre de finansi wanza. Ya maisha ya mkomori ya kaeno. Shasi isi maranya wasi nderjirendo nayi. Si isi maranya wasi nderjirendo upeu. Omwisore jarengaze mediazimu. Rande sirikali. Ngwapoma. Haungwa fanyo nayi. Nekandeze jitihadi za hao kwa tu sasa. Yabongeri si janji armane swala hilo lone sembavi ndongoze maranya walo harumenti inu ho jimdifuwa hayo ya ukahaini mru na zingarezo maneha bae daula wazingara ezo maneha hao kahuono ndongozi toma silaha ujuze daula shauti daze hurua udobira wamba serikali ngendo nayo abonge msimle haku hojume swala hiyo shando totanabahisha nionese o waridungao warele hamiso haukaza njaunika manama ngamrohame suje hiyo nionese mnakalima mtiti arumwandu waridungao bese mwishe makswada hele chamala hatuli rijabanu rijeri defende zakiri rabe za tukiri zirekebishini shakar jajabanu rijeri fanya bangano na ushindana na wandu na umana na wandu yabo ngenyi wandu majihansi ya uka haruma mko haruma zereso ndo ulapizana na wandu mde wandu kamsina manongo itoka yonti mdo shinda muyambe kati ndiyo bahina mke makini basi isi sinderjonji ya mabangano da sinani sisi sinderjonji ya mabangano da sinani na yoti tafsiri ya ukangari yao mwishi ya hizo na hamba shaba si wanada mrenda wa barnamaji na plan ngenjukiri wakati riparaneri hadisi rikubaliane ya ukamru fulani na rammeri msisobonsi hizo ya hamba mtijoshanga ashede mawu bainu dunia ya hongenga mkazo yabo. Assalamu alaikum. Gardiyo ila raba yo mpango watu he question ya he mavama na bukayao wajua wakahamu serikali waruha kwa wati wajibanda za maopoza wadorema na balangu wajokanza habari ya serikali nasi President Didi kwezi tengo jitukufu aneshe shamwali kwezi shesi wa Shanzuani Grand Comore shifosa Gazija. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amando amfere chambre kawa tola mweze fidia mimi jine ze fame wajita prison na wajatulwa prison à l'extérieur nous afere chambre ndani do atoleze fidia ze fame ne miji ne mabafu bese wanama pia sarongoa tanke mide rais wa he le chamalinu la Komori lisiteneo hezi wa uheshimiwa Othman Azad Armstrong baimanga bondo ya utungu katsaba Armstrong manado yakaho muzini amna mabda nzima bade na yani hetsi banusu kwa leo takao mwanzishi jimda wanama litire au ni sabo nondo sikazano nesu wa Komori yakana wanu mtumaba kana wayashukuru nas wayashukuru Allah ikawe mwanadamu kutushukuria wa urendao zema hata Mwenyezi Mungu kana huonango ikakutushukuria kemu kadada ndenda zema abo Mwenyezi Mungu bahe kana huonango ba azalia urema ndainu rangu 2016 wakati azalia saringishe ilishinu 2016 hata mpaka daba sainu yo mahasheda ya kamili shema hashenda hiyo sisi wasaya rabakana ngena mahamfuka akana kana corona wakane ndinitsena keneti abori futu manabo wakama hamilia wale
Masina mfukarisha 2016 tabasa ino mashenga. Babangu ikao wakarmezi ya Mheshimiwa Othman Azad warumu alafu rikanzaro nese yemu wa daula ni mwanzishi jimla wa gouvernement Nur el-Fath kana sisi wasaya rihimi bano dafezi ize damu za hatuzitihe sheka mrari sahabaya si wasa suraba inu Swahili mimi ni mwambia mimi de raisi wa hele chamani kamran sahabaya mimi didi amwambia ukana nina hila shamiti mtoto wa damu kwa toju sikashababi wao omchwa ikoni wa raisi naranakana wakati mwingi si uhezi atampaka daba hainu imanama sibor abagar tsamru nikise domana kwa tunga haraya tabasai kwa tushila hezi si Jackson saukana si pare mabanyangu wa ikoni so bakamima mwense domana mamuda wa madaraja za haju wanama wao majarengo utukufu ramwalira nzuani rangazijawa nike uraisi wa hushababi wa superior yezi ya Othman Azad abo amazon mweleze na ukanaindi ngabo wangu ikao mintu jaba njeno wajibu wala mimi yodami na nonoba harume komoro mimi mwambiwa na mwangu kamera fana video mukabyo na commentaire mbanga lejo kujibu shagarja jaba no jepe safi wangu rudi ya wangu rijaba no jepe defenders shekamra hatsamrubaya mraba inu Swahili ya haja abo kana ndikwezi watukufu ngabo rikao wakamwezi wali wabo wabaya wabanda lewo inu kwati wahinu wasekula masuha amzone so kana rangu 2016 leo wavirwa wengi harmezi inu wabuaroha wavirabanu wabumezi mkwa ya daraja wabuaroha wabuafaya hakuhura bizi mungu sopi akana Mheshimiwa Othman Azad aurezi 2016 waziri wa mali isaiviri wa ratimizi wararo dawani waka sidani shayhan kahangor mebambao umjini vuni hajaharo habo inikiwa emanyasi mzee wangu Kamal Swef ijairoha yuridi tena iroha iwaswili mzabudu umjini mbei wa Mohamed Shafi hafadhahu Allah wa rahu wa tulu ijairohi tena iroha yona bwana Abdurazak barakallah ikawa Abdurazak ngarimfereshia ozi ya zaspana o hastahik ngarim nikoba mbu yabo mwanzo mweleze nyokana ingi ngabo ze direction ikao zibiru wa rupia rangose la douane ujayi interiori de namna hiyo manyasi kiki akabo aroha ya irenga fakro mdadani fakiri aroha ya aja mzee watu ikao kwa yatso mjuu mada aba mazo ni mweleze nyokana ezerongo zinu zilio ramoza direction ujeze ministre za kidaula ngwabo wangu ikao wadogo uketsar mami veri wakomoro wadogo hada ukana mimi ezi yangu da umara mgomri kajaparo kana rejimu ngamonzo nelezo wakomori ngomri ya elewe ndo ba umara mgomri kajaparo kana rejimu ya kana rejimu madabdala ya kana rejimu sambi ya kana rejimu taki ya kana rejimu Johari ya lona rejimu Othman Azad na wadogo haba ukana miezi yangu ya Shaihani gaja kana rejimu ndunaelewendo na wadogo bakeri yangu ya kiki na wadogo bakeri yangu ya msabudu yabo rireja mbele suala la mtume haba Aba yashukuru nas wa yashukuru Allah. Eka kutushukuriwa nada Mwenyezi Mungu kana ushukuri. Eka kutushukuria ya ukanezi anza liti unu faida.
abata Mwenyezi Mungu kuhuona naye kwa mwanadamu ba oondwa pia wa roha naye azali hadaki il est vivant azali yaliyo na nabiokana amshukurezi ya azali ba manamzabudu yansaidia asbabu dabazala presida ngamshukurio zianza nimebana kiki ya shida saidia dabazali ya presida ngamshukurio mara ngomri bema na shida saidia dabazali ya mnika elewa inugo no mruwa bogushukuro mara ngomri hamushukuro kiki ngaba na wafanya zuma kwa fanya nironi ngaba na mwene wamiteleza opportunité wakomunikani aba harone wakomori baba wakaujibua hato aba hayinu muombe wa umanzi wende atabasaini nuru elfati wa murongozo wa mwanzishi jimla wa serikali wende bali haki je passe le mot comme Hamio karna ukubali rimi babu rimi amini jusumongo mirao ritoze rozatu fidia asibabunda we ne mhuwa heda ula mzee wangu azali siana mazina maili mupora maulida bakare jihadi haudidi azali asumani bwana hedi siana karti livi simha karna ukubali wangaulezi nufaida watoshukuru watokubali kawo zinu nguna azali shawabakana dema director wa kama ndo warenda hindu dema waziri wa kama ndo warenda hindu na wao wajadishta warenda hindu wasina azali yabo wa komori owandu wanu na mwishenu wa komori sisi rihimbi banu hautsa intérêt général ya huwa nansi ili maudu ya muwa ilaula ekaro harabe okana gezi zavira niwomo hingi garjaba karole maarufu na mwende turistiki mwone basa undu ao na mwende mahame mwone na mwende bachini mwone na mwende onoru mwone bitsanu na wala shangu sobona wangu wakavanu wahundi ya faida nezinu wafane za hao pia watajiri hezinu waoneze bieza hao basi yabo jwanza kae zinu itoka wale yabo leo usiku watu haza kama mazalia roha basi bali mwabioni fahamata raisa lankidu manazali wewe ndo alitawalia muamini wangu araru duniani wa mwando Mwenyezi Mungu wa vili mtume Muhammad wararundawe madade mfalme wa hatu kanga wahezi gamamiti amini mgangi wangu Mwenyezi Mungu na mwade ni mro mgangi wangu Mwenyezi Mungu kanga badongo jole do dazika balisi amini Mungu na mtume bayiwo lizura kazaronde sebanu itijama uru baba bangu ikawa jwanze serikali riwe na bwede wakensi ya wabasawarmenti inu bwa komori riaminio ya ukana ngabo madeje na mawaziri wakabanu wali walo wavaya wavamba wawaha na wao kwa tutoa zibi shamba bwa kensio wazao ezino esepule mawelo na wao wangu eze atupia ngizo chaka bati roko nziro mankalizi manami mekatsaba roko kadata zija mwa bakatsi zamba so wasautu wadakabana wajirada ukarba lao wote wangu anju abo yodie sisi wasara kazarodese watongo fanye bahazea hao wetina consulte madeje haini mruko ulo ministre geladimu yafanye hazi na ile madirecteur généraux wahahe ni masecrétaire généraux wahahe ili wa equilibre ngo mfano muwa daula paroka urongo wa bokaya haini waziri kangu jihundo zuwani ujihundo mwali ujihundo ngazija ngwendo harmaisiwa ngeladimuke gouverneur wahesha isiwa shila ngujua kai waziri wala ngujoka henda hiyo hamisio fulani fasira hapo hingi fasiri yabo yauka
haini mru ya stehe mwananya na renti kwa mawaziri na madirekteri na wandutuka na renti ile fitna rifanye hazira nikiwa ni muwahe daula beka utafitna ya kuja enjeza umwendelo wa henti ontike na ukasauha na renti mafitna rifanye hazi ya he daula ndiko membago mji wa Uroni undo uso wa mji wa Uroni undo uso mji wa Uroni wa heko mwali kamili unuti wa mndu yunimanya hili na mfanye taratibu ni wandu na usukani wa mji wa Uroni mji wa Uroni uretile fitna mtanganyihe rihunde shawiri sha mji wa Uroni ili mkomori ya eshi harma stabilite maana kama Uroni udestabilizeha yabu katina daula yabu ngari mwabiyaoni mretile fitna mreti umani ni mnashindano wa mafiti utona hata mradi wa mji wa Uroni ikao mwirenga mfano ike eidija wa mijinze wende zao yabo enge tidwa na nyaswalo wa masiwani wa ishi umoroni watu hanza wapashiwenda hamwe emiji hawa hamwe masiwa jirani amunjibai kama tutoka mndu yabo namlekezo kama mji wa Uroni inumanya hili ndio ni mzwani ndio ni maore ndio ni mgazija ndio ni haini ritsanganyihe ni wabikao ndio usukani wa mji wa Uroni mtsanganyihe rihunde shawiri mafaka ili mji wa Uroni ukene sura ya hao urejeshe tiso ikaudi shakaya rijue yeli derindo bi mji wa Uroni engari falikiunda hubi engari dorje indobi wasalamu alaykum marhaba menji ya shukuri yao holiho mriva suala zima mrundo banu demni mwana maho wakati wale mimi point de presse inshallah tunashukuria walitukuza wale mrundo wa demni mwana mairjo wala TFM wajao kama vinanus changa siwana au representer bawazinji hamadi chaîne libre de Comores hamadi SMC ambeni hamadi radio koko Taiba FM kanoshida zimbupi mnungu hisi ya ukana njabanu njemke ma defenseuri wa hezi abungar aminimu ya ukana ngani pre tuwezito ni pre mhonyo wensingo asibabu ya huwa daula al-imam Azali Asmani ni mwanzishi jumla wa serikali Nur al-Fatih sha skandal system ndiendo maana mdungu hisi ya ukana mazababi wenji waloki nyume naye abunga ya tuamba kaya maopoza walo kinyume ya ukana ngona utungu kiasi ya utosha ni serikalini yavonge kamtiwa hara sikanzano sikanganyi frame kingiye ekazija za sulana mazati za mapupwa mananga ba usiu mimi deseye mono deseye le rwange na majumba ngira mapura deseye jibu le swali alio niko anika secrétaire général walara mbanga rusoso alazima bayo panga amazima kaona zimu kabati suala la satena inu point de presse riwastei rwanika suala zima karnora jibu le suala ribayo mpango ikauja bangu mwanama hazinenu wandovani ukasikarja javani rido shindana hata zenkuhu amrudi ndongo wewe hata zenkuhu zila mrado jwa masubuhi mriona armezo mazanku we kazi ro hauze wana wakutudona kuuze wana tafadhali kawanada kangabo mabani hatu je dis bien watsahao mru problemu yo kaundo data waremani mrati baba mjibundo mrati rumie siasa maana siasa tinkode siasa ni difanye zinianzao na mbezo warendao wewe wambe kakwa turenda ikanga mo wanyanyasi mazababu wanzao rishindane kisiasa na waliparenga sitayari jerketsar mazeme jenda sinao nani rishindane kisiasa ikanga wanzao kode za uremana abona ritowe siasa Buhari watemande kanu wajobula hostadi onjo do himare mana kode bako uromru je dis bien sa siasa unuti wana abona ngozo karjer ketsi do remana kode asibabu siasa zo karti Buhari no tukanga si wahara shamru na tsamba amimi ngamanzo kode za mapupu wa minani ridemande stadi ya
ya umispore ndara ni kori wane aweka mwanza urishindane mana sikarna ujaban wallahi billahi tallah wallahi shukuri ya Abdallah juzi akaurongoa Abdallah Abdu Hassan ujulali jina la agwa juzi akaurongoa ambe ukaya rikana sina riroha sikado kansire pulana no dezana no lapizana shaina mradungu ze falikeza ha shekanga bajonwa rwanze kengwa de yao no wajibulwa sobanu jokaya ko jomba rongo za kode ade kamnungu tsojata mroha nduzambo hautimizi ribayo mpango mwana malita ngando ya njezembabu yabo ili ribayo mpango mwanama hainwa kati lifanya wao mpango mimi tsoduhambia bo mwana makarimu mtamu abantu we mwana uheyao niwambla étoile montante we mwana uheyao ikamwana uheyo yeujipukana na ndongogo ko gajomrejeza yala maarifa ya hedingoni lisuala ilo kanjanjilia hata maana mtangazaji kaja ikadwamba kaya ikaondwa hivi ngonzwa wane yeye aninga abu déplacer zeno parce que Tanzania rengo ngo hau corrige na mekaya armurumia weyo ishosho nonde shansambi shanisomili ngela dimurumia professionalism yao ni yao ni hikma yao ala hilo litiparoleje la ukaya banga mwondo na usiu wajonda tanga mazo mwani yabo wengo fanyo alifani ngoparo wangu kwenda haruma baya litiu sijabu fundali sasa suala bali hilo ti suala ti ambaka hilo ti suala la ladimu mtangazaji ya duzisi mara bado nje kango ndekebesho tibizise tena ikadwa video ndo kadabara banunga bwatsa wembidi ilanga bwatsa wembidi walu harme bidinu na twambe izijirio kanga ngizo njema walwembidi ila wambe ezitohenda karendi hata daraja ya ukaya ramba wala wamba ribimise wakana hakida shangari antimizi bwana secretary general bwana president na bekaya Dauda Hatuiru yensi Hatuiru kajana thamani ile gash ile vali ya karanfu ile jua lini sijua parti ile jua ile wala wewe wodo tajiri kaudurunwo yabo manzo na bukaya eni juka hanja yatie balbala harmeti yunu katina plus katina hata plus tinenge mfano wa huwa na nyasi wala wa fariki arme ya aksida ya nzuani ya ukayenti pia idaganye wa 11 karendo fa 20 karendo fa ngomira karendo fa ngomini wana nyasi walo Faransa wao hani mdo kazadati ya Desember na Janvier joje harma mashughuli la bonge harma rezo yu mfamba na mwane yengu tuafanye mashughuli nda huu kamkaradhi baba nensinu ye amania hayo liyatongesa rijula nawe mazina liyatongesa jula na mijia hatu liyatongesa nsi hatu ilo bani na nsinu wajandu wenji wenza wa Iransi tranquili hayini ulona fali kianzo yaifanya hiyo kana amani ya hetinu yaifanya amani na usalama. Wasalamu alaykum. Bye.